Kaselelia mainko main sang mau, main sang kapai, kupur maga kispandala, main sang watch clock le mawalap chay upanok chakapakap, kapakap upang continue tamak chay kaskas kulkukoto sanger niareo. Okay, duan Dakeh kay te Dakeh kanen ko Keirdahn nan moren solangan palingen. Ariak chay upanok kapakap kiyang kau na chakapung main sang kapwach. Kalanganan ko mo main sa may coach kalangan. Coachan coachakan nan markikan. Coachaman met rekilimpa, coachan kapay. Coachaman met tutuecha. Ayoran wachil bang kukulacha. Your love, Lord Jesus, endures forever. Kalangan kiyang ko mo, Lord, your grace, O God, your mercy is sufficient, O Lord. Kalangan kiyang ko mo, Lord, for who you are, O God. Iyay kapakap, Lord, may sangat sa palang mamasa no may sam. May sam kabingkiyang ko mo yan manaman, O Lord. Akin kapayata ko pro mo yung may sam. May sam kom kachin masa ng kich may sangat. Ngayon sa raw yung kachin deliver, O God. Iya ko pro mo yung ach more. Kay tempe nach kasay, kay tempe nach. Makit, Lord, te pengkich mo yata ap. Ngana mo yan kakakilaka, ngana mo yan ititan, ngana mo yan kaway taman naman kicho, O Lord. Maing sami ay inang, O Lord, ay maurang ganmimin na limaw mo. Ay maurang kapkapayata ko pra mo. Kamamasa ni yamuman mana kapulupul man. Yamuman naramas naman apang kolokol. Maur makalakal sa nga chan kolokol sa palang mamasa, no. Maing sam korusya kich mapilpan rong sa palang mamasa, no. Pilipilo, God, tinangin man mamaur kakapayatan miya rich. Says chokak, Lord Jesus, without the Spirit of you. Kalangan ng kamamansang wacho, God. Kabinggiyang kamu, Lord, karusya mabilbantaw ta rong sa palang mamasan, kam kachin masa na nga manaman kich. Iwiyacha tipsaon tata ko, God. Use me, O God. Speak through me, O Lord. Kalangan ng kamu, Lord. Glory to your name, Lord Jesus. Kabingamelal maram kalangan, O God. Sa palang mamasan wiya winiyang ach maur. Sa palang mamasan wiya kamawang ach maur. Sa palang mamasan mapang wakitala ach maur. Apang kopung kicho, God. Apang kainsa na mawi kicho, Lord. I can comfort, O God. I can teach, Lord. I can rebuke kicho, God. Kalangan ng komo, Lord. Diyay kapakapisanan kamong yung an open, O God. Open-mindedness and open heart, O Lord. Willing, O Lord, come to you, empty, O Father God. Pokamiyan kakautay kich maing sam. Glory to your name, Jesus. Glory to your name, Jesus. Marwach mo malapasang mar korusya. Marwach mo korusya pa ang partisang. Kalangan ng komo. Ipukatang ko mamangsang wacho, Lord, iyay kapakapo mamangsam korusya mapanyang rong masa ng coach, kasanete masa ng coach na nach mongyong, na nach malial, mangsam o san kakuya, Lord, doers of the word, kay tekun siya son rong, rong kapayata, Lord Jesus, rong mamorke, rong Lord Jesus, mangsam apply, O God, kalangan ng kamo, Lord, ikiyang kamo kapeng lingan, wow, maramukalepan lingalinglan ni song korusya, O God. Glory to your name. Chorus mapantun and bless their hearts, O God. Bless their families, O Father God. Kalangan ng kamoy. Marami siya lingalingla. Yay marwach Jesus Christ. Ikiyang kamo kapeng lingan, wow. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Kapanga coach. Chapang continue tamak chakaskas kulkukoto. Kamelala niya siya iputi ang nanpanay ng kauno. Kaya kicha iputik siya uyak sinsarikis. Kicha Keirdahn. Chakaskas kulkukoto tuwan wakpasangan being babies. Keirdahn child. Miminan memoran youth. Kaya isar makakir kaskul. O ranech. Ibang kaskuli kang kicha uya ilasin kaskul mapitata. Dakeh kan. Kokoertanan palingen makampiran tuwa siya paluar arya ranet siya bang kasaya me pitata aramasman me the solang serian coach me Keirdahn te me kayak mature okay solang kayak te solang me Keirdahn arya sangkay makasampal makichan kakweweki ya karakter te ya mokmokit ya moman maura tame kasaleta makasa ka makamiminan takama
Ai men prancha kakela kakan kichapok chanka Keirdahn. Ime kosko se ya koto ni chapio. Kichan nane kichan aute palinganicha. Okay, kichan nane kichan kawalia kapuya cha matamatao, renew our minds. O kicapila nane kichan song silu channel chan disiplini palwaracha. Okay, porque Keirdahn seriang coach Keirdahn palinganum mimi pang Keirdahn sang ni amuya au te knok kupuran coach masanan coach kapakap fasting ewang masanan coach inang yang men Keirdahn momon Keirdahn me pitata nan mamorang kauno te palinganum. Okay, yes, chana na weekend lau sampai riau sampai silus. So, kakak Keirdahn matang sang ni amuya baik yang kauno changa kauno men mamorang kauno. So kayo memang kasa eukiyang child main sangach. Aramas laut aramas makayak larte Keirdahn saulang kayak te saulang Keirdahn mature Christian. Okay, yang memanampan nasa kasaleta karakter te moman coach. Ang karakterin coach menan Matthew 5:2 tana. Met pay magun wiyat tatakan kamau nang pungan ramasakan po coach bang kachin wiyakan rela utain sapalma. Amen. So karakter ng coach, kupuran coach, chailan wiwiyame coach mamao. Kupuran coach ke chailan kasaleta iutan bil mongyong ang kaunong ke chailan ang mongyong ang limpak. Po limpak magang kakiye isang masak, limpak magang pawet isang korusya. Okay, so niyan sa magsyapang kasaleta te karakter te moman coach. Kakasawiya kamawasata na makunuya tatakan kamao ng punganaramasakan. Amen. Nampariyaw, saulang Keirdahn kan mamorki te makmakit ke limpak. Okay, miya limpak makmakit ke limpak kakakolawatak ng kayong korenchi saksilu. Kamela mechocho asa irang puko irachuchikpayo lelisu katkatete ang kachaltuan limpak. Saulang Keirdahn kan mamorki te makmakit ki limpak. Men ko yang mo limpak kin sa songa in sauta. An limpak kin sa songa in sa mauta, an sa me pressure, an sa me songa ko lo yang me kapal mo ko lo yang ilimpak abang parata in sa wa. An sa me amanaramasu yamasuatango ki limpak abang parata in sa wa. Limpak cheka kinta magchelang ki limpak. Limpak su chapan sa song lao acha more tested te kcha loisang mekoch aya chabang kaklang ma limpak mi recha pabang kas an sainsal niya cha wiya niya cha moket ya mo na cha handle situation no nang kayon so ni saklemao isak silu akasalayang kicha wasaw ya greater love ya limpak yo ma aman kakchon me chekila giti okay, greater love has no one than this, that he laid down his love for his friends. Limpak magchakak lang. So chaman no ikamela ma Jesus Christ dan ke limpak watch. Jesus Christ kak pulikiti amor, pokila amor, pueki kecha. Okay, give up his life for you and me. Amen. What a great love. Greater love mo. Kakchon me chekila pueki kecha. Kamu yo ngay. Yang mana chakan function te yang mana chakan operate na limpak. Amen. So kena kita krem kalapak watch. Amen. Kasilu aramas te saulang kayak te saulang Keirdahn kan kasaleta te lives according to the spirit. Okay? Again mamoran ngeno. Mamorki moran ngayon saraw kay teken utuk kay teken palwar. Okay, mag-check ka lang pa na ng kalesya limaw, isa ko no, o pil riyasak riyaw lel riyasak limaw. Kakakola ko watak wasaw, kaskasaya tuwan, wan ngeno. Aramasaman me, Keirdahn, te saulang me, mamorki, mature, Keirdahn, makayak, solar mo mo yung seri, nanamaw rin saulang. Okay, amor, kaker pilata te mamorki wan ngeno ipang watakon kicha wasa ko chana sa tama kalesya
lemau isak wano tana armech iman kasaya kumail wawait kingeno o derkin kapayata anapan aramas ria isak lemau ayachakan wan ngeno limpak beren bebol kanangama katek lalapwach o pampap o liksang maswat. Amen. Purang. Ayachakan wan ngeno. Okay. Living according to the spirit, not the flesh. So aramas manachkin kapayata autapan ngeno. Mayay limpak beren bebol kanangama katek lalapwach o pampap o liksang maswat. Amen. Amen. Okay, tautola. Kapayon kilel te kasalapan me iwya te kichaw ya ramas me koirta sanger mamaurin seri ye koirta ni maur mau ni karakterin coach nang kalase silu isak riyaw lele isak isu kalase silu. Amen. Koirta ni maur mau ni karakterin coach silu isak riyaw lel isak isu. Okay. Tana. Kumail sapalman coach aramas kachin lalale kumail o kachin pil kumail ta puen sapalman ken kumail la. Ima kareta kumailen limpakang me mina na palakan katek mpay o karakarak ak chikichiko kanangama. Kumailan sa waspana o nakpana ng pungamayl. Niyaman remay lapang ken kaulimaman. Kumailutampan makpana ng pungamayl. Nintuan kauno a kachin makong kumailer. Amen. Amen. Ar kumail kapachayang song pukach limpak po imakin kapachapana o arapana mekoros po en wiyala ew ni melal. Kasampal. Pepolan kraisan kachin kakaunan mong yung umailkan. Po ang ni pepol watch makoch kachin malipe ken kumail pana po kumailan wiyala warchayo. Ara kumailan ken kasapal kalangan ng coach. Wow. Wasakas kasaliyang kichel tuwan pil kasampalan yamo man na chel morta chel karakter yamo man kupurang coach. Main ko ma coach makong aramas. Kaunokin makong aramasa. Tama karita uya ira may pilkalapro nga sang aramas. Okay, kosaneti chang nang kapete rail nan rail kosan tilamalam miya makasuchaba makong. Are ikamil na mamesangan situation chochok chaykin lelang. Tama kakin lelang, tama ikin lelang. Miya akaisang makalalang may sucha lelang. Miya akaisangan may lelang makabil sucha lelang. Are melalo kichan kak koirta ta kichan kakinta makcha. Kicha makcha mature takcha koirta uya saulang koyak saulang koirta man pil tawan makpan miya ay sokoros wasame kasaliyang siya ya karakterin kochen kauno makin kasampal wasapatana kachailan sawas pa na o makpana ng pungamayl niyaman reamay lapangkin kaulimaman kumailutan pan makpana ng pungamayl nintuan kauno akachin makong kumailer. Amen. Kasampalang kicha momon na siya pang kaskasalita ya momon coach ya karakterin coach. Song kan ima masa ng coach kasampal kumintak chang koirta kichana na masa ng coach. So makauno kak makong kicha niya cha wiyata deep loud niya cha suwat la. Okay, just warang kauno makong kicha. Ais kicha pok chang kolokolin tamis pa makong meman. Siyempre maka kolokol na mong yung kasaneti chang makasyaban makong imanintawi rana challenge chicken komwi kakilakakin komwi makachana na kachan pilata mak. Okay, kaya kalimaw nira. So lang kairtaman kin kak control lowe. Kin kak handle te kawuti te chachak tame kin kasaya. Menan James wisak tuaw. Okay, wasakas kasaya should be quick to listen, slow to speak. Okay, challenge kin wrong kay te kin matangan kasay. Okay, sangan na mas makakak kawuti kakak control lawaman kater matangan kasay
acha karakter ta acha attitude kechan kakuya son rong kana nyang mo nam pang kosay kay ima ayo nang kaskulin ayo tana wasame tirin kosay kin richangata wani man tip kin present wasaw okay Arya pueki song kan magchabang kosaya ikabilban rong wasaya ko sampalen yamo mo naramasaman makoirtar song ta makabilbang yakos kosaya or kapang kakocha ko yang aramas ko wasa ma aramasa sincer puelel te serri makoirtar te aramas laut nan mamorang kauno amen nan pilmal kakakola pilwatak nan Proverbs 17:27 apo ko sampal ta makcha pangkos kosaya pueki bil nan Proverbs makosayang kicha manamanen kosay mela o mor mimipon lowam okay kapayo karya pin mimipon lowam oritamak chako saya utang kasampal pak chochi pilken rongasang melal reng kichai chikita rong reng chalmen pompe rakinintame ya kamante yota chako saya okay ya esucha pulsang nanay mongyong te makalakal po ya kosay api panintaway met kosay kung kosang tama mimima ime kasampal ke pilel choking around kaman tama ko yung kasampal tama ka pang kosay yaw kakak matamatawa mes show yata me coach ap ime pilkaw no mangi yamo mo naramas makakoskosay yango aleti okay ma aramas makakoskosay yango kosay makawiyaw koye wiya kalwache amor ako sa me pilang ren kauno esu chapong ko sa me ang ren arama sa me luwach kila makakain sing swatila tapil kain sing swatila kauno kay te naramaso amen kauno talks about spiritual things arama sa man makairta te koyak te kairtar na narail mo rin sa ulang ya akin kosa me coach me pitata ngeno one ngeno kosay apang yakos kosaya spiritual things spiritual things me pitata ngen sarawi me pitata kupuran samo apang yakos kosaya autapan masa ng coach okay okay pak kechel kemat matawa me makasampalan mina nim sarawyo kautak na nim sarawyo kos kosaya masa ng coach nak niya chel pito ito chel matawa me ewak pasang den nakiyar nanim sarawyo ay kakuya benay ko sa choror liki manko ma nganan coach mi merem o kawiya solang man me kairta me utang ka pang yakos kosaya takat katete kupuran samo am kosay wasakoras makamiya kapang koskosaya autapan tame masanan coach kasaliyang kachayl Pwede ka nganan coach me chaman iramayap sa kasyan kapan kapang mamoriki wan ngeno ya wan ngeno kan limpak kanangama ak chikichik okay self control kakakpimpa wait ko o pampak kapang wait ki kay te ken kapang kiyangan son ko la sarawiya nagsaraw kapilkisa kapang yalakson am more amen talks about spiritual things nan malkakay sisake walu okay a mouth is filled with your praise. Awas kasi wasame awaman tatama ka koskosaya so koros pangya katkatete kapeng takalkalangan ng kauno filled with your praise. Okay, me coach me coach makapay kam kosay pang kuya so koros pang kapkaparanta ko puran coach. So cham kosay me so cha lokaya suwat lale so cha lokayan Korea lale so cha lokayan kiti yaman choror. Okay? Sang koros apang yameng kapay niyam kosay kan. Amen, amen. Kaisu led by the Holy Spirit. Kapang pilwiya aramasaman makapan wawaitiki ngayon sarawi. Led by the Holy Spirit. Makasipang wiya makmakit mal kay tempenam kasanti. Apan sa koros kapang kanpasan ki. Kapang nasa wiya wawaitiki mga nang coach mapangkawait. Ngayon sarawi mapangkawait. Okay? Ipanakasya ko sa yamuman ngoy. Yamuman ay kinasama nganan coach. Ngayon sarawi makin kawait. Makin kiyang kawaitin tami ipanwiya.
main ko ay so kicha sa ikin cha moitang karay sa cha maur pak chocha cha pilipil kicha kampeno ta cha kosaneta cha men wiya kicha taula nganen ko chan so me sa cha mimirecha ko me pe ya kakaon ikamele makayang erong lesson makaskasaya tuan maur silu me mia niya so magchay luputu ya kokoerta pa mo chan tip kicha ya miminan maur kayo me so cha me coach mauna na child maur okay kichel pilkin kakkola sarawi kakkola pay postate kakwatawat kakkose yamasa ng coach kakkoling sarawi makan pon kenak kakakwiya apnak sucha me coach uyanga maur sucha change okay to cha rawiya me coach mal imak cha kakkola pil sarawi yo proto chapil prong cha wiya maur ke maur makchan la maur ke apain sa umel ka ronga tala chelech makrais wira chelech niya mongyong muitang ya maur ang sa magkakanmuitang iya maur nganan coach mimia ream. Iyan sa me ang iya ipanintaki. Yang manay kinasa nganan coach mamasa nang iya tami na nawiya. Akin strongly convicted na naimong yung. Ikin kon sangan kakaneo na naimong yung. O pilya mo ang sa will making double-minded. Ang sa will making sulakak kasaneti. But nga sa mga nang coach mi ream, miya chapier ken ka krisen kisang riyaw. Okay? Makabang kolang mo, ken miya sangan matamataw yo kung koto, yang kola teso. Okay? Yan ale teso. Yan kasayama teso. Okay? Miya sang ko ken mimiream, makachap tayer po nghen riyaw ya mamorta wiya mimi lalam. Kowe aramasaman ap miya spiritual battle. Ime kas siya mumuna chay pa na sa kokwerta ng palingen. Miya mawinin palinganum. Kowa me chamanap 24/7. Okay? Ma ibang kapayata kupuran samo, may ibang kaparat nganan coach te chapel. Okay? Nghen makan. Arima kareta ko sampal pamakcha. Awiyaw tekin kicha masanan coach kicha panasa waway tikin nghen sarawi ang sa koras. Kicha panasa be led by the Holy Spirit. Nghen sarawi kin kiyang kicha malaylay. Kiyang kicha papol. Ariyo sa ngongya may pangkun wiyata pilipil te pangkun nanana wiya me coach miya question miya double minded miya tuacha suchaka kosaneti mayan wiya teso mayan painta teso mayan kola teso ay may kun wiya malaylay teacher sucha me coach ikin sucha taula wiya ta pilipil na nan so may ikun wiya kit kilale. Ay pan uti sucha wiya me coach ichar may puant sang koros api bang kapakabi bang see God. Kapakap pakren kauno en kasaleyang ya maing sami ku promo yan wiya ma yan point ma teso. Okay? Arimo man kichana sala be led by the Holy Spirit. Kakakola watek nan wrong iralaut walu irachiki isak payo. Rom walu isak payo. Pero way ko watak, yamo manambang kak, waway tiki, nganan ko chan kakawkaway tuk. How to be led by the Holy Spirit. Okay, kawalu, aramasaman mebel, kairta sanger mamorin seri, tamiminan mamorin sinseri, okay, rebelken kairta ni arail poson. Okay, poson, yayam kamelele, kauno. Kakakoy watak nan Mark 11. Okay, chabang watak pa na nan Mark 11:24. Mark 11:24. Okay, wasata na. Yay me imen kumaila nasa po me koros makumail pan paki na namail kapakapakan kumail poson makumail ale kumail pan ale ang pan po yang kumail. Amen. Okay, arya kaskasaya wasa mabil sangan Dakeh na ramasa kay an kita mamorki mauran poson niyam wasa niyam kamelele me koros makapam pakren kauno kamelele na mongyong. Okay, kumail poson makumail pan ale ang pan kiyang gachel. Amen. Pakchocho ibaninta me piliog sing ko sa marmas kalapunta ibang pakren kauno me coach. Okay, masuchawiyawi o man kay teng kupuran coach. Te kapakap ni kasar menta makupromi en poita.
Okay, amaso cha poitak cha matawa kateng kupuran coach. Mango chela nane develop the Keirdahn na child person. Sangeu maka nane sangeu maka sa ime ashiban pasapang kiyam kapakap maka uyap kapakap kumia coach me uwang kupuran coach. Maka uno mangi mabang kawela more. Okay pa kima cha kapakap syukum pasapang ki. Ime te akin puan te akin delay. Po coach mangi ya mongyong an monam kapakap pil kauno mangi ya mongyong. Arya ka sampalang kicha. Niyan sa magchakotok cha kapakapang kauno lukwar yangi. Utan tama kicha uya pakpakere. Ipanintaway somao. Pil somao. Kicha ikin matawa me aramas pil kininta somao mainale kapamen kauno. Ngay si chiyang kamelala. Okay? Somao sa chako sang reng kauno. Somao kay teke ni kupuran coach. Mia pilipil magchakin muya. Okay? Mapil kung kare yang kicha somao. Iuya kaskasaya ma Tuesday yote. Te kaskasaya nga manaramas. Isi chicham-chaman. Apsa kaskasaya tuwain somao. Kichay kamila magkicha mau ke palwarachan ke laylo mamor waray. Ap tama ka kikiyang ng palwaraman. Tama ka yaw te ke palwaraman. Kakiyang u can live healthy. Apil kakiyang u can somao. Ariya kasampal po. Kicha kang somao. Ap pilipil ko ay magchakan muya. Kakare yang kicha somao. Pena cha pilipil mapilkan kare ta song ko ay magchakan loyang. Ak chakan matawan ta o kupuran coach. O kau na mo yung mga kapami. Mengko kau na sa siya kinuwang sa palmamasan. Kupuran coach. Kachailan poita. Kachailan kelail. Kachailan maurwaray. Kachailan ankemayaw. May panintasangan men Israel ko. Okay? Di pamintasangan ang sawach. Kosonnet. Ma ichika ko ta chokolang malang kapung. Maso cha mekot sa pong iwiyata. So, etuwecha, imomana kauna operate mo kanin. Sang karusia santiero nek, uyapan coach, kupuran coach, nan masa ng coach. May sapay kong, awitan miya consequences sapay. Okay? Etuwecha niya cha nan government ipaninta. Miya government koros miya rail kusonnet. Okay? Kusonnet, ar may sapay kong kusonnet and government, may brap, utamiya konsekwensin prap. Polis pa na resya, te ibang wasikla malang kapung, kolong ng jail, te so, ibang pain, okay? I-consequence kan mo. Tuwecha pilkichail. Ay so, tuwecha masa ng coach. May sapsapay kang masa ng coach, pilmiya consequence. Kay ten may sapsapay ko ngay loyang may coach, kupuran coach. Okay, makampon ni kami chan tawla lalo pil ipakan check nan YouTube. Topic pilang topic makaman wrong. Pwede makan pon kaskul kan me chaki kaskul kan me mana ka pena kapakan papa nono kan me share masa ng coach repil katete song chocho me kakapali te sawasa ma mia kalalapak makam sapol manki. Okay, tawla. One who is obedient to God's commands. Kami nila may uyapil kisan tami yapcha uyakos kasaya. Okay? Aramasa man me Keirdahn. So lang man me kaya Keirdahn na namor solar miminan mamorin sinceri. Okay? Kasalapa kakakilang me asangan aramasa chikin papay kiyang kupuran samo. Papay kiyang kosonnet the God's commands match. Papay kiyang masa ng coach. Amen? Kayon son limaw silu. Kakakpraway ko watak. O kalas la, may manew kiyang kitsa. Panarapana, sangkan may kasayayar. Kan kakasame, aramas manech, Keirdahn sanger, mamoren, serpolel, mamoren, sinceri, ansawach miminan, mamoren, Keirdahn, okay, mamoren saulang, mamoren, makayak, mature, okay, akin wawait ki limpak, akin wawait ki poson, akin ka control, lowe, akin ka kantela kosay, okay, o akin excel in spiritual knowledge, okay, asa mamauriki te wewe ki yakupuran ngayon sarawi, wisdom and knowledge of the Holy Spirit, okay, o kin kiyang attention akin minister.
So sangan nara message kascho wiya au yau te chapeng kowe te kascho mamorki cha kauno apka osa ya command makauno ki yang kicha me tame mamor makamimila len kaken minister so chali pilipil sangan ministry tama kauno ki yango kisakis tama ka pastor taka apostle taka teacher taka preacher kay taka prophet okay sangan kisakis koy makauno ki yang kichail makchailaniki menyaren pukoka makaaniki kay sang chocho chabil pantola taka pilkola ko yang rongka school pan mapitata kisakiskan te takekan makauno kiyangok okay ari kasucha pano tacha wiya son kapkapayata maka aniki chamakan ap mia heart desire te inangana mongyong kay kan kiyar mongyong an kauno mimiream ngayon sarawi mimiream kaschukak kelkelep ko kaschukak matmatawa this is just for me imanan Matthew Riel sa kwaliwa kasaliyang kitya kapa minister go ye therefore preach the word share the word of God okay eu kiyang aman choror limpakan kauno ariya wiya eu kasalapan me aramas manech kairta sanger nan memoren sinceri kay pag sinceri aman aramasanan sawasa sinceri makin complain sinceri makin fake it sinceri makin kopo puti kay saulang makoway koto ranach kamau saulang lakap lingar mo impan aman chonan wasan sarawyo pang so chamang prote yang sarawi solar yang ipuin watch okay songa natitude ko pon ye attitude in sari nan memorin saulang atamak chakos ko sa yamang sangach yamo mo na chapang koirta te osa me acha maur ke chawiya saulang me koirta yerman saulang me koyak man o nanta ko watchman pakrem makater ko letiyang ben ko okay ikupuran coach masanan coach en lel karusia ikupuran coach limpak watch amanaramas choror en yang wrong amen in any way ni sangyo makakakwiya pakan pausa tuan limbakan Christ amen praise the Lord so ira pokach may meneu kiyang kichamay sangach kakela kakia chamor kay makicha en aniki mongyong en kauno ya mongyong en kauno mongyong en kauno ang kicha limpakan kauno akachkito mechaman puenkak apa liala painta sang karusia makichanana kichan mamorki ang sawach yamu mana chapil pangkak transfer te yang mana chapang kak pausawe katete kalautela limpak wachan lel wasakoros ay kamelala me ime akasampal kitamak chawiyak iyo ko pa naman sangach kay chakartasang nan mauring sinceri kicha en kak wawaitiki kapayata ko puran coach kichan kak yang kowe pausa kichan kak pil kasaleta okay pausa kay teke na mimi ni patak ap melelo main ko makayon effective makayon mausang wiya kosa yacha niyan so magchakin kapayata niyan so magchakin mamorki niyan so may kaker makong mechiyo okay iyo kasalapan Keirdahn te saulang man me Keirta melel may paninta me mimiyarnan adult okay ipaninta ngok me kasalapa kayo niya chapang kak paweti pengkicha niya chapang kaker makong aman wiya meswatang kicha tabil mas ikaker pilata ma yei kauno makong ya yei kauno ikeng kapakapang makakiyang ya tame ay sopungkan atame kareta ay pansuchakak makong amanaramas churor ako sampal eu taka mami kamel na magchepil bang kaktaw lalala may sangkan kichailan kan koseg ako sampalan kichailan mak pa na may gomong yung an kauno sang mau chor iku perang ko chang kicha ari si chawe kita magarita yo koseya mo tu chawe yo koseya me petata mak ko sampalan kichan mak mo inala makawi rong ngilay man sangach
Mia so make o mimina na mongyong. Ay mempakirem me. Kater wawait kita kolokol. So mak. Ipanintawi makapan. Suchama ko ang aramasaman. Aka mela. The aramas maka suchama ko ang mela. Deep inside your heart. Di may isang kakona may kayon suchama naniki. Okay? Ay sa may iya sa may wiyame suwata nga mante. Iya sa may kolokolang ay sing suwata nga man. Suchaman makong miya me ko chuyawi. So mauta. The emela. Ikang sangan kakono. Pui panintawi me deep inside you ka pang feel guilty. Aray nampang wiya mamora pang kinapata rem. Unless kamuitang Christ pakmang kilareng kauno. Katerawi aramasolaw luwacheti aramasolaw mela kap matawa me po ima kareta kakin sang kakin kon matak nanamongyong pui ki mia so makyo mimerem. Okay? Ari yay challenge yay may mang kakilakakan kichamay sangach. Ma mia so makyo mimerem ipakita kan apaliala. Pakmak ren aramaso charma ko mopong kamay salatakla. Ipanintaway masangan papole o kauna pang kiyangok. Chasa chakak lukur yang kauna papa kauno ma kicha tiraki kailok te so mak kicha kolokol ya sucha mak na chamor. Arya iraw pukach may mga watong kicha may sangach ibang puranga cha watakati pamaka pachang ko tap kapilya kamela makakakpil purang rong puranga cha watakati kairakiti yamuman mature son te yamuman saulang kayak te saulang man makairta chakas ko saya ko to babies youth and now an adult te makairta yerna na maurin saulang sangan aramasa kay sangan aramas taka makapampain kau-kawaitu makakakera sayar pilata tama mau tama suat kayo kasaleta karakter ta moman coach kaya moman coach chapantiar nan masa ng coach koryaw so lang kair taman kan mamor kita makmakit kilimpak kasilu so lang kair taman kan mamor kita lives according to the spirit kan mamor ki wan ngeno kay te kan flesh kay te kan wan baluarte pen inang child kapayo so lang kayak man kan kairta na maur mau na karakter and coach okay kakakwatak ng Colossus si Luis Sakriawi wasame wiya watwatak ang child ng kapan clothe yourself with compassion kindness humility and gentleness kalimaw so lang kairta man kan control lowa John makasa makapung taka kakak koleti am kasay pueter koye kamatakela ta kawela maura naramas. Okay? Kakak koleti control am kasay. Kawano saulang kairtaman kin wiya kasakasay ya spiritual things. Kasakasay ya kupuran sama. Tame autapan ngeno. Okay? One ngeno. May limpak kanangama lalapach. Imo man saulang kairtaman. Ay sa koros kasi may coach mamaw. Pilsaw lang kairtaman, akin wiya mamor kita be led by the Holy Spirit. Asa wrong ya kapichian ngayon sarawi. Asa makmakit ki tame ngeno mapanlitang. Syukumpeng wiya purpurur mal wiya pena. Asa yakupuran ngayon sarawi. Yakupuran coach may bang wiya teso. Okay? Be led by the Holy Spirit. Pilsaw lang kairtaman ng pawalu. Okay? Akin mamor ka mauran puasan. Develop by faith. Okay, akin wiya wawait ki kamelele socha imebanda socha second guest socha yata no yamani man socha kay teken kamelan kapakap kamelan tatang kiyang poson ni guest so kaya asa matama ka pang pakre ng coach kaya asa matama ka pang wiya apang poita po ki kamelele poson tama masa ng coach masa ni amen katuwaw one who is obedient to God's command. Pilsaw lang kairtaman, kasalapa aramasaman makan paikong tama kupuran coach. Paikong sa pulmang kaunamasan. O kalasla, may man kakilakakang child. Sa nga naramasage kun wawait kilimpak, sa nga naramasage kun wawait kuposan, sa nga naramasage kun kakontrol
lawe purang cara pana kay sanganara message ken waway tiki asa yaku puran Ngehn sarawi waway tiki nganen coach o sanganara message ken gives attention and minister to others. Tama mimirem, tama kauno kachikuktalale, nganang coach mimirem, meant to be for others. Yakarapan Christ de Jesus Christus sa coach to po lopo, main ko appointed ti pachakan, kay akalong kemasan ng coach, pitoy way liki, katete masan ng coach, Jesus Christ sa coach to waso chow yamimi chor, nanim sarawi. Even though he's a child of God, magchild, wiyata nim saraw po siya lang ko pa nakauta ka, wow. Jesus Christ to kach-kacha, nanim sarawi. Ako yay liki, rapaki, patapatakong, aramaskan, mapiliso siya kong koto nanim sarawi. Yamo mo, ako yay liki, patapatak po, nibanta po beach. Amini arar, ay sa watch ang mamorang kachayl, sometimes sa watch, we can stay like on the beach. Aramas ko mawiwiyaral, peren, enjoy. He went out there and shared the word. Kotala po nana, kola nang wasan nach-nach kan nan marketplace. Jesus kach-kach wasa koras po yung kat-katete, kupuran sa mo. Kamuyongay wasa koras magchapil pan mimiselia. Imay mang kakela ka o pakirecha man sangach. Wasa koras magkapamiya, katete limpakan kahono. Amen? Katete limpakan Christ. So, kalangan ng kamoy may sangach. Chapel bang purang eupan na tunin tomorrow. Okay, tomorrow klak limaw. Kakakin kotok chabang kapakap. Ima chabang kumuya kapakap pa na rong masa ng coach. Kakela kama naman. Po masa ng coach iminta. Kaya apo chan ni puti kachan koirta. Kaya ba na masa ng coach. Roma isak riyaw. Masa ng coach bang kawaliya ka po siya matamataw. Pag siyangkak koirta matang, chater mimi siya ng sinserpolen. Siyangkak koirta, lelta ka makauno ko purkik siyan lel. Amen. So, siya panok siya kapakap may sangach. Ipilpang purang kaprayang makarongorong masa ng coach may sangach. Kasek pakiyo kumitang Christ ang maor. Yamu mo na ipangkak yang koirta ng takopukach. Yay takiyakan ng koirta ng mamoren palingen. Yamu mo na ibang kakoerta ng takopukach, sanga chan niya chapan mo itang Christ sa chamor, o chapan kakoerta ng masa ng coach. Rongorong masa ng coach. Main ko masa ng coach, romo isaki-su, at chaposon kun koerta sang ni rongorong masa ng coach. Arya, so chilbilipil wasa makakin kautak ya. Makola sa rawi kun uya miya coach mal ream mas, Christ puti ream ipanintaway ma apang yala mi coach kasampal match. Kapang kasampal kila pa kahit nisanam kahit ang kukalip mga Ngehn sarawi mawiya kaway tuk. Arya makarongorong nilay kasekin siya mo itang Christ ang maor pakeo. Kauya matamatawa. Yamom mo. Ipanintaway puksaraw masa niyang kichame niyang bangka melelew poson na namongyong o niyang bangka tete ni kilinawang. Tama ka bangka tete. Okay, niyam kameleleme, kauno kachkito Jesus Christ, kachinpola pon lopo, sartiyasata, painta tipachakan, okay, ikamelelo magchananiki, tama Christ, uyatarmen, nakiyar, o kichapaki, en kachlong, na nachamor, puen uyala cha kauno cha sangkamor. En uyakan kichala sanga naramas me kupurki, okay, magchan, uya, nanran koras. So, pilme chaman kap mimipon page, makasaikin siya pakeo, kamuitang Christ. Morris siya can miss out opportunity watch. Uyaki penam kapaka penam kasayang kao na may sangach. O pakriyan kao noon kachlang, puyan wiyala kaon o sang kamor. Chayo panok siya kapakap. Kalanganan kamu may sam, kapinggiyang kamuyay more may sangwatch. Kalangan ng kamuya ko man melimpak. Kochen kapay. Kalangan kiyang kamusa pa lang muyeraso. Makamkach kito. Mapolar po ang lopo. Mapaintar tipay kan koras. Ranwach. Count Jesus. Irichungang kamuy ay mong yung winsak.
Ipaki kami yang kachlong na nay more. Kauntay more. Uyalay kauno ay song kamor. Uyakin yala sa nga naramas makam kachin kupur kamang Jesus. Makakiyang yatipay kan koros ran wach maing sam. Ipilata komu men uyay kauno ay song kamor. Kom kachkiyang ya kelapan komu. Punan ran koros ay saylakan ran koros yan kakapayata kupramoy. Kalanganan komu mang Jesus, puwag kiyang mo paintar tipaikan. Kachlong, kauntay more, sang ranwach, pilbang kokolacha. Amen. Kalanganan komu mang sami kabingkiyang komu karusia, kich mawirong-rong panasapol ng mamasan mang sangwach, mang samelel iyay kapakap, achinang en Keirdahn, senkak Keirdahn na nach mamorang komu seteri charkicha uya mimi nan moren serpolel nan moren seri sa koyak absenkak lel nan Dakeh mesen mamor ke moren koyak moren poita moren papa komu moren menasala komu moren men katete komu yo mangsam kalangan ng komu kaun Jesus may sangwach kabinggiyang komu Lord Jesus korusia. I release blessing, O God. Mangsam, ngana mo yan kapayata mong yung koros marongorong sa palamamasan. Yayi ngana mo, Lord, babangkan bear witness with our spirit. Masa palamamasan, masan niyang kij. O pili ngana mo komo mabangkan transform, O Lord. Mabangkan wakit, O God. Mabangkan kakairata. Apuyay kapakap, Lord, kij karusia marongorong masan ng coach. And an mong yung an open. An mong yung an men. Mong yongan men Keirdahn, mong yongan men ter tutuecha, o pilach matamataw mangsam. Lord Jesus, iyay kapakap, sen kakan kakakon and quicken by your spirit, O Lord. Lord Jesus and Keirdahn, learn to be led by the spirit of you. Kalangan ng kamumay sangwach, Lord, iyay kapakap, I release blessing, O God. I release healing, O God. I release forgiveness, O God. Penmoren karusia mangsam. Riyay mana ka pena ka papa nono so chelpilipil koros mawirong-orong. Mangsam kamwangi so chelpilipil tama manaman uya mimilala. I pray, O God. Lord, my spirit convicted, O God. Lord, ang unforgiveness, O Lord. Mong yongin, Lord Jesus, so mak. Mangsam miya meman tapil kich, Lord. Niyat so chakin careful, O God. Masa kolo-kolo mangsam so mak, O God. Kolo-kol sangyo na nach mong yung Lord. Masa so chapan makong aman riyach. Ranwa chupukatang komu, Lord. So chalipilipilis. Apuyay kapakap kom kachin sayra mong yung. Kom kachin toka, kom kachin kamalaylay mangsam. Kiyang ikelay. Give him courage, O God. Kiyang ikelay, Lord. Mangsam ran watch sa pang yatay upilipil kap sa nan kamong yung an mak. Komuko chaman me makong kich tama sa pang suchakak maka kiyang kiyaman choror. Kalangan ng komu mangsam kel watch pang ko sang charemui. Masana na makong amanaramas choror, give us that courage. Kiyang kich kelay watch mangsam niyach pan humble ourselves, O God. Ak chiki-chiki la mangsam o baykong sa pulang mamasan sa pang ko saya meranich amen coach sa pang muitang komu. Tatong kiach more po sang kak makong riacheyo. Kalangan ng komu po mak masang remo, Lord. Awiya ka pa ipanach more. Kasalapan mak watch tip koros masawiyata. Kom kach kita sa walang muyera so po yan makong kich. And point at ipachakan mangsam. Kalangan ng komu yamuya ko chaman melimpak. Ko chaman matirak mak. Ko chan kapay. Kalangan ng komu. Ikabinggiyang komu kich karusia nan marainan ranich. May you continue to bless. Continue to guide, continue to encourage each and every one of us, O Lord. We give you praise, we give you honor. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen. 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 Kalangan ng kupurkang karusia may isang kapwach. Okay, amen. Pakrem. Ang so magcheluya kapakap cheluya sa share masa ng coach. Strongly convicted. Ako to na naimong yung. Karita isa sa makarongorong masa ng coach may sangach. Miya kanano ka pungukala. Ipakrem. Ak chik-chik lamon ka no. Mayawn coach pan kuya nga more. Ang so makapam mako nga manaramas choror. Ang so makakakichar kila. May tala. Mabil kome pung.
ipanintawi me ko me panale me yaw sang ren coach. Po ma tip iyaw sang makasampal ma tip mi merey ayap songan wiya kapakapang kauno ay kapakapang kota sa chapan lal ren kauno sa chaka karong iya sa me tip ya mamorey ime kasampal kikikicham pakmak ren kauno makong pakmak ren coach kicha makong riacha cheyo okay magmiacha kan sensuatang tapil miya kan sensuatang kicha mak pokan kaklukor yang samo amen makan pong chapil pan to la kakos ya makan ap may sangach imen kakilaka kuno pilata kotong ren kauno raparapaki changa wasang kautak nan kauno peta wasama kamimian changa kan kak uya kokerta nan masa ng coach kasukak kelep chong kauno peta chong tata kinanantir okay you can reach out to anyone only okay pagchang kokerta nan maurwach kalangan main ko kauno coach ang kachin yeyang kamui sinsilay kamui pepolang kauno sila silin coach and mi po na more nan maray nan ranwach kalangan